Punau na singa lebu ni kuwa. Salewa na chombeka na matentu ni kalau ya na ultanga lebu ni mada ni biba lo taki en salau duruma me daba ni kuwa. Ya na ultanga lebu. Salewa na chombeka na matentu ni kalau o baru tanga leso ni baleta gona uto ni zakadaka wa meseni tisu matentu ni kalau. Mi bandi ta talanga na singale ni kuwa ni lotu e senga ni matentu ni kalau. Oli subtala lotu enda lewene chongo ngo sini matentu ni kalau. Matentu ni kalau enduanga redanga na lotu sambin tungo elebu. Te matanga lotu. Song lotu sini matentu ni kalau. Mi sini nga ni kena mbuli da kendua me matentu ni kalau. Na bosa ni papiteiso enda na ramata na matani kuwa enda sangai ba durumi chose semai. Enda sangai ba durumi isai moni mai. Kina ibaba koso leo ni lotu. Rau non rau mai papiteiso ngo rau mai ba durumi kina ibaba koso leo ni lotu. Ena loman lotu eselengo rau nangai susumi na Sunday school. Matabi tokani kero sumber solimbulai ke sosun marama se son turanga ena lelewenia ena kena sangai tiko merawa ni raungai soliana non rombula ni rausa bebutu ni bakambau cisu merau sa duru ya ni kina leweni matintu ya na proses e cikungo ena lomon lutu dina ni bembata kicio na papiteiso kasoera kaya papiteiso nga na tambalomodi endonu kwa ngoe sini ndonu kende to na nondo to ba mbauta ya to sa papti sungoro ba duru mai kina misi ni lebungo na lotu ike sangai tukino Sunday school teacher merana tumberi rena ngoni ilbol cetambu mai vale tamake tina na lotu ba bu vale ka bakakina na nonra tumbu da ke korri buli sa da ke na devotion be korri buli ya kedana sala susungi chukine ndua merawa ni nangai lai solia na nonambula vechisu na bibalu tage lau chongo na kena asangara chona yalo me soli mbula kede na tamata vechisu Kristo ya ruana tolale sone chiko choni tolundu kina walu mari kandu chinga ba chinga lima sabe su chisu choni bibali bibesu sa tega bu nona minsi chisu na tolembaki matai nona bunau sa ndo bebutuni sa bola kana matintu Polo malang mata ni tun kalau dobe butuni dobo ambau tuni tu na mata ni bunau ena madi wasebi tu chodal changana ena nonda lablabe chine rusubundu sani duru mata tu polo malang yo ir kedengar langa sertiko macere ya undo bunau chiko tala tu ndo lang taro kemni ni baba koso sani duru kina mata tu ya na kingdom endua cisu turanga esenga sini qualification ni durikaya ni ronga menda kaku ni mai barra bini da sama tevito kani sosul marama son turanga so boita bicina lotu kuni barra bikya bate sini ba durumi ko kina matentungo itu ni voltambu ko ngai bakawa na lomai tamango toro bunoro ko ngai bakawa au kere me ule subutala ngo senga ni matentu ni kalau na songo lotu selenda chukino ngo ko misini nga ndangondang nga me vimbuli buliendua merani ngai duru raida na matentu ke duru kina matentu lesone tolungo mate lesone marika dua chinaba chinalima bimbi na matentu mate ni buna ni chisu ni choni sai bagaro ni chisu bagarosra. It's a command from God, from Jesus. O kenda menda sangana lelu matintu. Sabaro bin jing ngo na matintu tabo bien jing taka. Ngore na ochi. Tabo bin na chongor rondo. Ikinda bagi chiona singale bin kwa. Ena lotu ngo. Saili. Dakila chiko ni matintu lang ngo na ochi. Ngo na matintu ba buru-bura.
ko la ko chungo era mate ora kana bilu taki zaman ka binga chita chungo no chi ko na mate chungo I baro ne chisu ni mbere ninga yochi na no mumbula mosarawata na mate chungo mosalewena ye sinra ni ko mai langa sere chiko mosaran lewena senga sinra no nungu tutu boy tal talong ko mosalewena kine senga sinirawa ya ikia sinirawa au sanuita ka ni na kasande yalo manda singale ni kuwa bola ta sandendre mai nangarabi lotu ena ngau ngo virna belu taki bate lewele bere chikolo lotu era semberu tu ni lewe ni matentu sandendre serana ngarabi lotu tu kuning go soy mu isengo dambo sei ke so na kaso tale pandundu isengo ya na lotu sa chiko ngau ngo talendende sa sibia. Why so many people in the Christian church we are not born again? Sembera tu ninda sudumo mentara ninga iduru sembera. Nibekane ai bagaro chisungo, it's a command from Jesus Christ for us to enter the kingdom of God. Katoleso ni satu kuncuki ni na sobe kenda ngone sirawata. Sobe kenda. Chikongo ene sinrawata. Lain dabo lo lase tu dake Allah ko yeli. Sasangan rawata na matin tunggo Allah ko yeli. E ruangan na benua. Asangan rawata na matin tunggo kalau you going to hell. Whether I'm a pastor, if I'm not born again, I'm going to hell. Allah ko yeli. Yana kam menta sangana le lotu. Menta enta. Menta duru. Madiu bitur surus butulu. Tu nabi kan ni bol tambo. Singa ko ar nangai lakwa ni lelebu. Biau lelebu. Erangai le kabiau turanga kimma me abu na uchugana damuni. Kimma me dakabana damane bungana damuni. Kimma me bi mosula gichuna damuni. Ramadan chinru butulu ngai tun chisu ni lakatani. Go away from me. I don't know you. O sirkila kiam do. Zam do me batu sa chongoro sirkila. Num do lang ser chuma center de sirkila. Num do buno chigo sirkila. Kila chunga num di bata num di tal tal sirkila. Hey, dasar rongo dasar ami to bikenda. Rongo da. Why? Da ka cinta da ka. Ende sengani muria chuna lomani kalo. Sin muria lomani kalo andu indile. Lu kecil tol rusul pas satu kino ciso satu kuna bikin dong matua bela tu kuna bikin dong ni level bernafakas topalnya merah durukina arna senrawata maka sama takaya maka ucian anu mengauna na pasangara saro tu mitulu koya en madi wono tol subu tolu do pasangara tu manda siki first the kingdom pasangara tu manda namatin tuni kalau sau tentang apa mesaya may pakatambere lo manda ke bura-bura todo ko na turango Jesus Kristo may pakatambere lo manda namatin tuni kalo o ko ngole patalang apale no ne buna ugene no ne babuli the kingdom of God ya na kayo patabul tabale no no paso tu bata lebu sara e na bunga ni matin tuni kalo daba matin tuni kalo velu take bayalo ni kalo en lo manda andundwa each and every one of you the reign of God as a king in our hearts. En anondom bula yang dundua, kenda kede yang dundua. Sini community, not congregation, senga. Yang dundua, kemambalo kenda kede mendana senga mai. Nanona beli utaki kina nona lawan kalau ina nondom bula. Waka sangara. Menda sa waka rongo, kenda talai rawa seranga, kina lewani kalau. En dua nakai mata takacun lewani kalau ngono lutu. Nona matang bos ela ko chungo au kurambu ina lew ni baba ko sorndo bo andindile au satronga chigwa e badawa kendan do buno chani ke are we a member of the kingdom or just a member of Centenary Church kenda sa lew ni matentu endana murika de ndo nelewa tamata talira rawa gai tamata ndo barong nanon da chuba rong na bilu tagi niklo saba rong sara dana regitaka menda da kaba na loma niklo na bingo na kidma satu nga masu sinay na balotu satu nga na lotu sinay na balotu satu nga na bulisare sinay na macere satu nga na matasinga sinay na matsinga ya ke baka sa chikolo manda na matin kalo gai saraba
na nonda bi machinga saraba na machere saraba na song ni marama saraba na song turanga gona tarolevu sa bata kila taki maikina nenda ngarau na ba binaka nenda sa chigo ike enda sa senga chigo ni leo ni matentu ya da mai bada ba matentu go kina nondambula nenda sa sudubo nenda sa ena nonda vebu tuni taka na nonda ibala da kede sara kaba ambauti Yesus Kristo dondonga gaining faith in Christ and the tumbu chiko ena being ngona kede en nonda ambauta na turang Yesus Kristo ena kene adamai esa terana londa na bosin kulu sale wai kenda sarangana kulu mode Yandra will voltambu masu lolo sale wai kenda sarangana kulu sa sanga nikole waiko sa no retuna ngone sa nongu nalo kedna nalo ningase nalo ningone sa nongu nga elo nga sai bala na rusa na siskeli chikawaluba rongada nona na kalo menta sabar rongo na kalo yana kena adamai na matentini kalo na nondambula enda talai rawa ena kakedna enda sang gisitu menda nei chisu ya kena adamai na matentini kalo na ito ni matentini kalo rawa madiu lima tolu sa kalonga ta ko sa malumumu ni sa nona na matentu nona malumumu na malumumu talai rawa varong e ko buci kada tu e na posongo na malumumu malua varongo talai rawa taro wada menuntu lo melutin ko wada ba St. Richard e chuko kina na baka sa mo na malumumu sa sininga na ko na botang na bandin dile na bang bese sang ni varongo dali tun talai rawa kinalewa yani sa sama nalo malumumu sa tu nalo kokowa sama mai nalo batu sanan rendenga nalo molotu no kangu ngarau nande ko lotu chiko sang tu ni lewe ni matentu nikolo yani matentu nikolo nalo malumumu onu taka ken du nalo kokowa chike mai vale ponu adabanga ponu ndaka ke ondo yalo kokowa chiko sindona blessing chiko nalo kokowa yalo malumumu sai bata kila niko sa lewe ni matentu nikolo ni sabak sudumi ko nakolo kaya garuan na madi wasebitu cinerus bundua sangat itu rukin matentu balo malangur kita kabia turanga ko yang ada kaba kembali ko yang ada kaba na bosin kalo kemini bekan mani au nuitaka ni na tega buni kuwa moda kaba na bosin kalo satu kuna bosin kalo kun kakase stop it zib kota le kakase utara na ibola kunda ndo ambeda lamba sa sianga ndo leo sa sianga mateni sa sianga kakase chiko utara mantan St. Richard sa ochina bi kaseti se sambini sarutunga utara ko ikon dua o kerkere zeu nanu mu bosta katalendo ani sinronga pada mutu da ngala i vandundun tiko ke chiku ke nikua you must make a change try sanga morawata balata it will not take you to heaven ke baka kakasi wabo chiko o vendu si chiko o yalo data ke chiko indue lo menom balotu and be songo rongodiao you are not going to heaven balata semberno leoni matentu sinda kaba indu na kai seni vaklu sinada kaba indu na toboda na tamata sa sudubo e Yesus Kristo sinduru ko ngada kaba must do the word act on the word the kaba osin kalo mulai ni matentu na buno lagalango au sakri kimni ni basa sangamai mulai ni matentu ka koni kurambui ni usa kabai ko endondonu ondo sutale tukuni ena chine tolu na choni wase tolungo niko keba kauna sani sultalo na sinraida na matentu
Sangani sudu tale sino raida ndona raida chikina lima sudu ena wai kaina elo tambu kio sa sangani sudu na wai na elo tambu na sangani duru ndona raida ndona duru bia pambimbita chiko ena madango bikandri baba kasolotu na raida tunga mai tumba raida mai na katumba ni sentenri tu mai tumba simken balbal duru ona duru mai na katumba na gai duru milomgo endo tani ni sa raida chiko sa chiko ni lomno tungo endo tani ko sa duru kerea yalo bina sara ni ko sa raida chongo ringai sa sanga moduru sa raida ni ko sa sudu bau sa be butuni sa bambo chisu sangai sanga mo sudu ena wai kaina yalo tamu na wai represents the word na bosi ni kalau ni duru manambula beso takiko ena ngai beisa una itobo ni ndona ndau mateni ndona ndau kana maruana ndona ndau bosada ndona ndau kakase ndona ndau bendusi ena ngai beisa takiko ya na bosi ni kalau ni duru manalona ngai daga na yalo tambu ni kalau ngai swasu dumi ko bo ena takali na kamakawa na do mebo na kakete ena bibo sudumi bo ko ndundun ya kurambu imblata tukun chini bol tambungan chini bitu obya panta beda kina na yocho chini nongo vakasamgo monikila na kangu rongo na bosungo kakua niko kurambu kaku niko kurambu. Do not be surprised ko niko kurambu niko zabana bune tukuni kina bwana bosa kuno kurambu baleta ndua o niko o koendo birna Jews ruling council leoni mbosya matambose verni chiu o koya e kena matambose e lewena kena karua o niko o koendo birna ngasi ni buli tala tuta theological college ma Jerusalem o koendo birna kalchi sui ko nanon ngasi buli lebuna Israeli so siang chungani kila ruana itu tulele bunga tukina yana bose tukuni kina ba ana buna tukuni kina ba kakuni kurambui au satu kuna bi ko nindondonu musutale yana bose tala tau biau au saronga ena nongi tutu ba itala talango au ronga ni tukuna chibe ona turanga ile sekoroi kuni kurambui ni tukuna chibi ko ndondonu musutale sangamai musutale au kere morongo talanga na boni ko nandendeni na mulotu kene tutu bagalotu e tukina rongo da mandana singale bondi ndai ngai lialiavi ngai kila yalomu e dava endondonu ve yau me rida talemanda ni ndondonu me sudu tale pada chumbe kana ngusungu pada chumbe kana ngubaka sama pada chumbe kana longu pada chumbe kana ngandrinya ungu sandonu kede chiko va rongo chubona kalau sebunga na ngauna aundo ba kau ya longu kina kau sasanga ni muria na bosin kalau kuni kurambui itu no chisu au sakabi ko tonton mo sultan na bosongo na kurambui e tau chungo bale tangani san tona lotu dona itu tu gai tamata butunyau tuni ba kakede ngori sang tu nambetena kina maten tungo kakede chiko bi kongori sini ba imbale yana bunu tuni chukina na lotu no muitutu sene kani maten tuni kalau ngori you are not qualified with that position to enter into the kingdom no esema kyo sabia durika sudubunga repent have faith in Christ runga ngai mbuli ko vesa utaki kusara au krea au sabang bauta nyochina ibu nongo tudake ke lesukika sa mbuli bo sarangana ngusu sa vesa sarangana vakasama maina vana nanuda sa sasaba ena sigala binikwa redana kamo sadata redana kamo kaseta sa vesa sarangani kwa tudake ke lako iko ngau kilai ko chiko kena kalu kilai ko setan de kilai ko yana bosangani kalau salah ko chengo kia pakai terai ko chiko donan raki bota ko na kaida na numuni kawali tunga usanu takkan usana lubu kia na sigale bini kwa nangan kana matai kuna kurumbui matenda ba isanten dia nona lotu nona itutu sana numoko it's okay I can enter to the chiso now you are not qualified for that serani rawa ken karunga endondonu musutale you must be born again must na vosea ke sangana mutaka sangana mvale sangana mulabo sangana mutadaka
Ngai sangani ko sudu bau sangai mau to ko sana nambule buru-buru. Ke sangana bai kakeda sudu bau, you are one of the member. Betul ke bisu bulan baki kembalabu. Cikongo leka-leka nga. Koya eternity, eternal. Ko cuma lo malani. Koya menda sudu bau kina menda yado sara kika. Entondonu. Kemambale tamata kede sudu bura-bura. It's a must. Songai pa koroi. Rano dala tatalanga nomu koroi nomu kanibuli. Soy pakai labo soy siang soy cini pakai labo. Dan tu indu tungo. Ya tungo Jesu ngoendo na kainda tau bata kada kina. Tala pakatawa tiraran da ubunau leoni sare leoni taro kada Sunday school kada mesang amai mendondonu mo sudu tale. Na sudu tale sa beisa usaranga kina na rai na bakasama na batuloa na mbula ni beisinga na bei maluai na bei ngarabi e beisa umay na makawa kina bo san dua saranga na mbula bo bakatay kwa abeisa na mbula sana rawati na maten tuni kalu inta sa sudu bo bebu tuni no mi bala lakede au kere bebu tuni takani kwa santa bebu tuni rawa nganta bambau tana turang Yesus Kristo enda sana dur kina matentu. Ino sana dur kina matentu sana ngai yado changamai. Na nona lewana turanga kina nondambula. On kila isambera mandea. On ngai rawata na kakedenga. On nreba ni buru-burungo na buli na daga na kakede. Wa sangaratu mandea. Niko sarawata. En ngai soli mekane kura kakedenga. Dauni sara kabe kanda. Tamango dina na kalau ni umbulo bolinga ngo. Meu bulinga meu katu lo mamuni meatunga. Matin tuni kalau spiritual realm over which God reigns as King of our life. Samai lewa, samai botu lewa kwa kina nondambula. Ni babo ya mandanga tau doko na lungda. Meu kara o tikunga lo mamuni meadunga. Nui taka nina babo ina londa ene singa lewa ni kwa. Kesa lewa i meu leiva no na yau sa nongu tuongo meu rekinga kakatu lo mamuni meadunga. Ke mani bada bana lewa ni soli. Lava kisentenri ona lo mangu me rekichunga me usolie chunga lo mamuni me adonga ken ba me keu tabi mati chunga kau sarara telanga tamangu ona kaitu lo mamuni me adonga keu mani tabi mati saranga keu samani rarawa turanga me lakachunga na lo mamuni kali meninganga na longunga me sabu kei mendaru vekila yake me kaya baka yalondei lo mamuni meadonga. Ocho cinggangan sergo. Ni usana mbiuci buru-buru tu. Kau tiko sarakai cisu. Me usangai sertaga tu. Lo mamuni meadonga. Na maten tuni kalau ni sadu nondambula. En sawa tera meadonga lo meni kalau. Weekend.